whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. E te iwi nui tonu e whakamiharo atu ana I nā hoki. Koene ki te tau tuarima. Tuarima. O Mahuru Māori. No konei ka noho ahau o tira tātātau manuhiri. Kua piri mai ki a tātou whakarongotai, tēnā koe. Tēnā koe. I roto I te reo Māori. Hoi anō, pai noho I te mea ko Taringa tētai kaupapa hei hāpai I te reo Māori nō reira. Anei anō mātou e whakapaho atu ana I te pīki auahi. Pīki auahi. O te awa mutu. Te pīki taone. Kei whenga oro o ngā motuka. Koia, ko te hoi. I koneki I te ipurau ana iraro I ngā manaakitanga a te wānanga o te aroa nō reira. Tēnā rau atu koutou. Ka tuku kia koe whakarongotai, ko koe te tauhou, nau mai, haere mai, hoi anō kei a koe te wā. Tēnā koutou, o tira, tēnā tātou. Ai, tēnei mania poto, ko eke ki runga I tēnei o ngā hotaka. No e mihi atu ana. He ona mihi mai hoki ki te tāone nui a te aumutu, tēnā rea tēnā koutou. Ai, Ka pai. me poto hoki, pēnei te tangata nei. Ai, koe ngā kuru ngā koe mātua, ki te poto te tangata me poto hoki ngā kōrero. Kia ora mania poto. Kia ora. Tēnā koutou katoa. It's great to be back. Yes, great to be back. And in this you haven't noticed, we are in Mahuru Māori. Mahuru Māori kua tae mai. Kōrero Māori I te au I te pō. Pōka toa. And so my friends here, Paraone and Whakarongotai, will be adhering to their tikanga of speaking te reo exclusively in te reo Māori. Hei aha, hei hāpai I te reo, to uphold the mana of our language. And for you reo geeks out there, if you've just started te reo Māori, you can have a listen into how they use the language, manipulate the language. So yeah, manipulate. So language bending, te reo bending. Pai ki au tēnā. Yeah, so all our episodes in Mahuru will be in te reo Māori on behalf of Paraone. Paraone will be speaking in te reo Māori. And some of our guests as well. And so it'll be up to me and Erica to at least convey the messages to those who have Pākehā Taringa. Ai. Kia ora. Kia koe, Erica. Ai, yeah. Tautoko. He huarahi pai tēnei hei whakaore-ore I te reo I roto I a tātou. Tika. And the challenge for myself and Erica is to actually convey the messages. So what our friend here is saying is... Correct. Yeah. We don't want to be putting out any false advertising. Or some spin doctory. Ka pai, ka nui tēnā, nō reira, kia huri tātou ki tā tātou kiwaha. Kiwaha. Kia koe whakarongotai, kia koe tā tātou kiwaha. Ko tetehi mea pai kiau, ko te kiwaha e meana. E meana? E meana. E mea ana. Ai, meana. What does that mean? Ko tetehi o ngā whakamahinga, te rā tetehi wai haere atu ai. Māo, ko tetehi o ngā kai whakaare o mua, kaore whakaki o kaore ki tāna ingoa. He ono, ko waiho ki reira, ana I pātai mai ia ki au. Hei tāna, ka haere tāua ki te pāpara, I meana koe. Meana koe. Meana. So he tino whakai tēnā. Yeah. So it's an absolute agreement, like, ooh, you betcha. Ana. Yeah. Meana. For those fellas out there. Meana koe. Te ana. Hard. Or like, as in, you didn't need to tell me twice. Yeah. Ai, pai hoki tēnā. So yeah, for those listeners, we've done ana, and so this is another one. It's the same. E meana koe. E mea ana. I remember commenting on Sir Timothy Karetu's kuti, his leather jacket, blue leather jacket, and I said, that's a nice jacket. And he goes, e meana koe. Like, of course, you wouldn't see anything less on this body. E pai kia koe te kirikau nera. Ai, te kirikau. E meana koe. Hoi anō waiho tērā kua ki kuna. Ka pai, kia ora, takere kore. Ana, kia huri tātou ki tā tātou kaupapa.
ko hoki tātou ki te kupu. Kupu, kupu. E kōrero tia i tētahi āhuatanga o te reo, e tahi kupu he arawara nei. Ana i tēnei rā e hoki ana tātou ki te kōrero mo te a me te o. A me te o e te iwi. Me te o. Me te A me te o. You don't need a translation for that. A me te o. O me te a. So we're going to do a bit of a recap and then see where we go from there. Kia ora te wairua. He huri tau i tahi o nā kōrero puta. Huri tau reflection. Oh, I learned that kupu recently. He wānanga hoki e tahi atu me e rehu ana. Kamutu he mea nui te a me te o. Ai. E ai ki tētahi o nā tohunga. Ko ngaro, kia Ruka Broughton, ko te tangata mōhio ki te kōrero Māori, ko te tangata mōhio ki te a me te o. Ai, me ngā i, me ngā ki. Tika. Nā koe nei ngā mea iti te kupu, engari nui te mana. Nui te kōrero. Nui te mana. Nui te mana. Ai. So what Paraone was saying, the late Ruka Broughton said, you know, a person that knows their te reo Māori is the one that knows a and o, as well as e and ki. And I know Pou Temara said to us, to be a respected orator is to be one that has a firm grasp on a me te o when speaking on the marae. It's actually the first sign where it makes people, it's a make or break for listeners. If they get the a and o wrong, it's like, Yeah. Tika, ka pewhi ki te tūrunga i te marae, ka mea koe. Anei tōku rākau. Engari, te tekanga, ka ki ke koe, anei tāku rākau. Tāku rākau, Tēnā pehe rākau anō tēnā. If you know that, Ko mōna te kōrero Māori. Aye. Yeah, and to say tāku kingi, you know, if you don't know that. But Ka pewhi rā mei waia i kare te tai tika, kare tika i aia nā kupu o te waiata a mihi ki te kapua. Tōku rākau e. Oh, true, Kawake nei. Ai. oh, I never thought of... Ka wē pāma mai koutou o nai tūhoi. Hoi anō. Well, that means koena te mana o te a me te o. A me te o. Ai, tika. Just curious. So when people say kei taku kingi, should it be taku? Ko tērā taku e noho ana ki Wainganui e harai te Here a. kore. E harai te o. Here kore, What do they call it? Passive? No. It's a neutral. Neutral. Here kore Taku. meaning it has no Ai, here kore, tika. bounded by nothing, but it's, Ai, pēnā e tahi tāngata e here kore. Here kore. Here kore. He rākau here kore pēr. Ala whakapake te tērā. Hoi anō. Ai, ko te taku e harai te a, e harai te o. Yeah. Okay. Taku tana. Ai. Taku kingi me tana whare. Ai. You know, there's... Oh. Noho tana. here kore ana. Yeah. Nā mea ruara. Okay. So you just got to make sure you do not drag it and turn it into a definite R. Yeah. So for those who are starting to learn A and O, learn them now. Don't be lazy and go to the neutral because you'll never... You know, that's Ka ua. Yeah, ka ua, yeah. E tika tēnā. It gets harder. So learn that stuff early. Koena pē tētahi mea hei kōrero rero mā tātou ko te ako i te a me te o. Yeah, that's a cool one. Te huarahi ki te ako i te a me te o. He pai tēnā kōrero te tuaheiri. Yeah. Ka rewe whakai ana ki etahi e mea nei, ana e kite anau i te pukamata e rongo ana i etahi e mea ana. Ko nā kaumātua, koe nei tō rātou reo. Yeah. Hoi anō ko ngera kaumātua e mohio ana rātou ki te reo. Yeah. 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 No reira, e mohio ana rātou ki te peke. Ai. Yeah. Engari, me waia rāno, me taunga rāno ki te a me te o, e tahuri ai koe ki te taku i ngā mea katoa. Ki oku nei whakaro, ka mutu, ko tētai atu mea ko te rere, Yeah. ko te rere o te reo, ne? E kore koe e ki, anei ka ki koe anei ko tāku, ne? Kare koe ki anei ko taku. Yeah. 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 Ai, no reira. Kare painga. Ai, I ngōku taringa. Koina, kare pai ki te taringa Māori, mai oe. Yeah. Some people are using the excuse that, that's how our kaumātua spoke, but our kaumātua knew the difference between tāku and tōku, and so they would use it and they'd know how to use taku, tāku, tōku at the right times and to emphasize some relationships between you and that thing or you and that person. And even there's times where you use tāku because it sounds better and it's relevant, just like, so you wouldn't say ane taku, you'd say ane tāku. You know, it just sounds better to the Māori ear. And there's times when it doesn't sound right to your ear when you're learning,
it's probably wrong. And when it does sound right, so like my partner's learning hangu, learning passives, and so when she puts fiore on the end of it, I go, does it sound right? She goes, nah. What? And then use another fiore, use another ngia tia. He aha aua fiore e hoa? Kaua ko te fiore o te puaka. O te puaka, o te hume fiore. So there's words that make action words into passives. So kōrero tia, kōrero here, and then, you know, there might be other ones, but if it sounds proper, then it's 9 times out of 10. Inumia. E tikana. Inumia, yeah, Inumia. Inumia. Can we please do a wheke recap? Because I wasn't here during that episode. Ooh. Te wheke! Te wheke, te ā, te wheke o te ā me te o. Ai. Anō, Ngā te kawe wheke. kawe o te wheki. Ngā kawe kawe o te wheke. Ngā kawe kawe te wheke. So O te wheke. O. the 8 tentacles of the wheke. And it all... Ara he tauira o nā kawe kawe o te wheke. Ana o te wheke he wāhanga. He wāhanga. So He there's- wāhanga e rā kawe 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 kawe. no te Tentacles. wheke. No te wheke. Okay, so the tentacles are parts Ai, of the ai, octopus. te kuaha Just o te like- whare, Ah, te matapihi o te whare. yeah. So that's one thing, yeah, so that's one part is wāhanga, so a part of something. So So the 8 tentacles are part of the wheke. if that kuaha wasn't on a whare, would it still be an o? Kei te āhua o te rerenga kei roto nei te kuaha. Yes, it's about the... Context. Yeah. Okay, so what are the wāhanga? O te O te wheke. Ah, ka pai. Yeah, Koe nā so- tētahi. Wāhanga. 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 Whakaora. 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 Yeah. Ka So you'll pai. notice that these all start with W. Ai, ngā kawe kawe. Ah, Yeah. Wa. Wa. W and F. Wa and So fa. they all start with Cool. W and F. Whakaora. 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 Alright. What are those? Ngā rongoa. Rongoa. Yeah. So medicines. Medicines. Whakaora. Yeah. Oh, okay. Yeah. Things that help us ora, live. Koe nā. That add to Whakaora our ia koe. that add to our living being. So will food be covered in that? Kao. Only if it's a rongoa food or... Ai, me rongoa. Yeah. Pēnei te aha kawa koa- kawa. Ai, aha koa ka Yeah. whai oranga koe i te kai. Ko te kai ka taka mai i raro i te ā. The R. So Okay. food is in the R Tai category. hoa ke ka kōrero hia e ra kōrero. Ai, ai. Yeah. Ai, no So reira. like spring water, Yeah. wai Māori, Wai Wai Māori. he mea whakaora, so that's an o. Yeah. And it's something that hasn't been contaminated yet. So once you start Okay. adding things to it, it becomes an R. Oh, so if you add like one of those Tea fizzy peke? water... Tea peke? Yeah, some coffee. Tautau tea tea peke. He aha koe katana. Every time you I fellas ai talk ate- in te reo Māori, you just turn it, Turn it into what? No turn nā it te he. into something Ei, else. kia mohu wai koutou. No koroa ke te whakaro. Kare o i whakaro, i Mō kia koroa kia, ke te e whakaro. ana. Hoi anō. Wai, oi Wai. anō. Yes, Te back to ngā wai whakaoranga. Māori, yeah. Yeah. Te mea kāre anō kia tāhawahawa te te tangata e tētai atu me ko tāpiringa. Okay. Yeah, so not something that has been Wahanga, whakaora. And then whakamarumaru. 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 Oh, so Whakamarumaru, shelter. shelter to protect or... Oh, cool. Yeah, so your whares, your whakamarumaru, Hamarara. hamarara, Hamarara hoki. when it's in use, Ai. he kōrero anō pia. Ana. Ai. Well, if it's not in use, is it then a tapu tapu? Well, yeah, well, that's a debate that Ai, can go on and on. Okay. Te heki me te hei hei, te heki me te hei hei. But it's a cool debate. So, you know, for me, it means that people are starting to think about the relationship between Tika. of I and O. If Yeah. they can start saying, oh, ooh, well, what is it? Or start questioning it. Yeah. E noho rānei raro tēnei kawe kawe. E rā momo whakaro. Ai, tika, koina. So whakamarumaru and there's kakahu. Kakahu's in whakamarumaru as well, is that right? Whakarākei. 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 Kei roto te Oh. kākau i te whakarākei. Okay. So yeah. Reira. So shelters, thing that shelters, that whakamarumaru. Whakarākei, Ana, pēnā i te kākahu. kakahu, taonga, Taonga, yeah. Ai. Yep. Wāti nei. wāti, Oh, watches. Yeah. Yeah, Ai, yeah what? true. Wati. wati, matawa, Ai. matawati. Pani pani. Yeah. Oh, hey, makeup. Ai. Yeah. Lipitiki. Lipitiki, Ai tatau. Lipikutu. panikutu, Paningutu. Ai. paningutu, yeah. Why are they an O? I te mea whakarākei. Rahi. So that just tells me so to, Straightforward. you know, well, it's straightforward and to whakaro Māori, but why is whakarākei an O? Ka me hei wāhanga mo tō tinana. Oh, okay. Oh, yeah. Yep. Ai. So it's something you
make a part of your body or put on your body. Okay. So something that... Takuti nana. Ea te rā waiata? Yeah, well. Ai, moe o koe. Kau me kau e kore te reo pāke. Mapare. Burning up. Pretty Ricky? Pretty Ricky? I don't know. Like I'm guessing. Roki te kura Well, it's tuarua like te my rā alarm. waiata. Moe o kore. I'm trying to act like I don't know, but it's my Me alarm. ana koe. Meana koe. Taku ihu e Ka taku pai, he. whakarākei. Taku kaki. Okay. He mea. And so, whakarākei, so even the things that make like a whare look good. Yeah, he mea like o tonu. wallpaper? Yeah, he mea Johnny, whakarākei Me tēnā. wāhanga te Wāhanga ano te hoki. Wa whare. he wāhanga ai. tira. Okay. Tēnā pia me ngā mea whakaraka i te tinana. Whakarākei te tinana. That's the safe Yeah. thing to Yeah. say, okay. Wahanga, whakaora, whakamarumaru, whakarākei. Number 5 e te iwi? Ko te mea māma waka. Waka, oh, waka. yeah. Koe mā, waka. So, literal waka, like boats and stuff. Cars, Yeah. E mea ana. hoiho. Ana. So waka is in wahakuri. transport. Wahakuri. E wahakuri e kupu no maniapoto. Waiki. Ne nā tag. Nā tag te ruki mea mai kei. Tēnā koe e tag. Yeah. Mihi atu ana. Yeah, so that's a, little side ones, koutou, those from Maniapoto, they would say, wahakuri, carrying dog. That's what they used to call for horse. Yeah, cool, eh? Yeah. But you can see, and I like looking at old things because they go, oh, we can see what they're trying to describe. Anyway, waka. So, so how would you say it? Devices in which Things are transported. Nā koia. people are Oh, transported. just human. Yeah. Okay. Well, that's the awe of it because. Oh, yeah. okay. See, Paraone was talking about this before. A bulldozer. Is that an awe or is that an ah? Because you ride it. But its primary use is to Is do some mahi. Yeah. Pate pai. Ai, Hea hau whakaaro. wa, e ai ki a te mihi ata. He a. He a, Yeah. Ai, Ki ai he tapu tapu. ka pai. Ai, nā ka taka mai te tapu tapu I raro I te... Ia a hangarau. Ai. Hangarau. Ai. Yeah. Wow, tika. Oh, true. Hagara, yeah. Yeah. Technology, yeah. Ai, no reira, tērā. Yeah, so if you're a bulldozer driver, if you're working on the roads. I was in at Kaitiritiri Beach in the summer holidays, and there was a man riding his ride-on lawnmower, towing a caravan. Pono, ki tau I tētahi whānau kei te awamuti nei, ka whera. Oh, I ki tau I a rātau e hara mai ana ki te hoko maha. Toko rua. Marunga. Ai, Marunga lawnmower. Ai. ki te hoko maha. Kātahi rā. Still a tapu-tapu or... Ka tau. Yeah. Well, its use has changed, eh? So, Yeah. Ko huri te ao. yeah. So that's something for us to, what's for you at home, in the To car, ponder. driving, to ponder. So waka, aeroplanes, Oh, yes, anything that carries the aeroplane. human, hey, that's waka. That's Ai. it. He o te waka. Ai. Yep. Hapai. So those lime scooters then, He they'd o. be oars. Yeah. Until your time runs out, Ai then me it's an kuta. ah. Ai me kuta. Yeah, he kuta. Kuta maota. Pai tēnā Yeah. kupu. Hoi, no tērā. Tērā. So, E koke, tuono, whakaro. 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 Ka mutu kei roto I nā whakaro I tēnei kawe ko nā kare aroto. Kare aroto, ai. So within the emotions, the things of Yeah. your, yeah. Ngā whakaro, ngā kare aroto. So your Yeah, thoughts, your your thoughts emotions. and your emotions Yeah. are important. Yeah, for me, I find it easy to remember because I just call it a part of my being, a part of my tinana. So things of your tinana or of your head or of your heart, they are all anyway. He wahanga. He wahanga, yeah, they go under wahanga Yeah. to me. So for me, that's easy to remember. Yeah. Unless you say, like we said in random rerenga reo, that you have au whakaro. Meaning He it's- ruarua nā wā ka rongo koe I te kupu riri I roto I te ā, me pakanga. Oh, ka pai. Okay. Ai, nāna tērā riri, he kupu anō te riri mo te pakanga. Ka pai. Ai, Okay. kaua ko te riri kare aroto. Kare riri, kare ato, yeah. Ai, he pakanga. Nāna tērā riri. Ka pai, yeah. Aye. So, Paraone's saying it's not used that much, but when there's riri, if you're learning riri as anger, but when it's used in some other context, it's actually to highlight a battle, which becomes an a category, because that's a mahi. E hara I te kare aroto. It's not so it's not
It's not the emotion that it's talking about. It's saying it's from kupu there. It's kupu mahi. So from there, that's where the riri come from. Or is it from the riri, that's where they come from. What about puku o te rai? Puku te rai. Puku te rai. Puku te rai. Ko puku te rai. Wai kiwaha te rai. Ai, kaka. Oh, Ai. is it? Ko puku te rai, ko riri. Ko tū riri. ngā pihi. Pihi, Ko tū ngā pihi. Ai. O Te tangata. tū ngā pihi o te Oh, tangata. te tangata, okay. Na ko ana pihi Super, ni. super angry. Oh, Yeah. horns. Stated. Tū mātau. No. Me whakarongo pi kari kari. So quick recap. Wahanga, Wahanga, whakaora, whakaora, Whakaruru hau. whakaruru hau. Yes. whakarake, Whakarake, waka. whakaro. So that's what we've done. What are the other two? Whānau. Whānau. Pai kari. E whānau tōtahi tēnei. Tōku whānau. Ai. Tōku whānau, e kōrana koe mō tōu whānau. Ai. Ko tāku whānau, e kōrana koe mō au tamariki. Ka pai. Ai. So tāku are your, how te tai kupu mō? Descendants? Yeah. Uri whakatupu. Yeah. The ones below you, meaning the ones that come after you. So that's where your are. But O is, remember the penguin, the kororareka. Ai. Kei tō reanga, whakapaparanga, Yep. piki ake. Pikiake. Aye. So from your level of your siblings, and then upward is Upward. O, whānau. Meri te kia, he me ona. Simon says, Ai, ai. nā tohu a himi ona. Mirihari he me ona. Kare pēne moio ki aia nera. yeah. Moio kore ki a rihari he me ona. Russell Simmons. Ka. Russell Simmons, Superman. Let's do the, Ko do the hoki tēnā. Superman. Aye, Google. I know Simon says, Kukarangia. Yeah. Oia no ai. why is your hoa, as in your partner, not an o? Nā te mea ka tau awhiawhi. Yeah. Anything. He tautetanga. Ka manaaki koe He ia. embraced. Yeah. So manaki, to look after anything becomes manaki. And that is an A form. I never thought of it So like that. that's why people call it, when we refer to manuhiri, it's an A. Tā tātou manuhiri ko tai mai nei. Our guest here. Wow. Because Ka the manaki. relationship Ka manaki is... a ratu. Yeah, Right. is the say the person that said that, they've put it upon them, the responsibility of taking care of Yeah. that manuhiri. And So, so- when you say that with a partner, you say tāku hoa rangatira, because they are under your care as well as you are under Under his or their, her yeah. care. So for people who think, oh, you know, that's not good, you should hold your partner up high, blah, 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 that stuff, that Western whakaro. Actually, if they understood a and o, or a meaning in Manaki, Yeah. that's where the maramatanga is, that's where the understanding is. Wow. Yeah. Mā It's like- reira e mohi wai te kaiwhakarongo Brain ki explosion. te rerekētanga o te ā me te o i tau o horopaki. Yeah, that's where the listener knows the difference between Aye. the context. Tāku hoa me tōku hoa. Yeah, tāku hoa me tōku hoa. So you can say tōku hoa tēnei, this is my bro. Yeah. You know, Yeah. tāku hoa rangatira, tāku That's hoa someone that tēnei. you manaki. Yeah. Yeah. But your friends are in the all category, are in Yeah. the whānau category. Yeah. Yeah. O rere reanga. Ne. Oh my God, Reanga, yeah. this is Yeah. the first time I've ever had it explained to me like that, and Yeah. it makes so much sense. E mai ki te o marama. E pai ne, ka rongo koe i te manaki. Yeah. Yeah. E pai tera whakamārama, kia kau e whakaro, ko te o, he rangatira ake koe i tētahi. Yeah. Tika. He iti ake ia Yeah. koe. Ne? Yeah. Engari ke ia, ko te ā tangata nei, ka noho mai ia, i raro i o manakitanga. I roto i o manakitanga. Yeah. Yeah. And is that also that would carry on to your uri, because you're looking after them? Yeah. E mea ana. Yeah, it's easy to identify when you're learning an or it's like, oh, it's your relationship, meaning something's higher, something's lower. But then you start learning what the actual R is in, say, this context is that the R here is explaining your Relationship. your with relationship, them. yeah. And I like to use your responsibility, so it shows you're to look after them and they are to look after you, so you are both are to each other. Yeah. Yeah. You know, that's probably a good way Ko to show. hina tore. Yeah. Ana, ko hina tore hoki au i te karere a taku wahine. I te mea, i pātai ki aia. taku. Mohe o paia ki te wheke. Nā ko tāna, ko te waka, whakaruru hau, wāhanga,
Ana me tanaki ko te whakaaro me ngā kare aroto he wāhanga. He wāhanga. Mō tātai. Ka pai. Ia, e hara i te e hara... Te kawe. Ai. Te kawe kawa te Ai. Karekau he kawe kawe motiake ki te whakaaro. Wāhanga whakāhua. Kāhua. O ia. Noho ana. Ngā kare aroto. Yeah. Tō tātou whakāhua. Whakarākei, whanaunga, whakaora, me te wāhi. Wāhi, kia ora. Wāhi Wāhi. whakāhua. Wāhi Right. whakāhua. He o te wāhi. Yeah. No reira, so Paraone's lovely partner, the better side of him, had explained to us that we mentioned whakaaro and kare aroto, but that's actually under wahanga. So you take that away, and the one that we have is wāhi. And whakāhua. He kai whakāhua. So when I send people's photos, I usually just, I don't know which one it is, so I just say, anei ngā whakāhua. But I should say o. Ai. Okay. Anei, me tahi te tangata, ne, anei ki te pirangi kia o, anei o whakāhua. O, yeah. O whakāhua. Ai. O. Anei o whakāhua, That's kare for he many. Here kore. Kare he o. He here kore. Ki te tangata kotahi. Okay. O, ne, o koutou whakāhua, he o Yeah. mana o tērā. Okay. Tahi te tangata o whakāhua, kare he here. He here kore tērā, ne? Engari o whakāhua, e taka mai ana i te o. Ka pai. So what he's saying is, when you use o whakāhua, anei o whakāhua, these are your photos, but it doesn't have any... Ties. It's the neutral o. It's the neutral, but when you use o, ou, with the tohuto and macron above the o, that drops under the o for our listeners. Ai. We talked about that in Random Rerenga Yeah, we Reo. did. Yeah. Yeah. And it's, yeah. don't worry, I'm still revisiting that too. Random rerenga reo. Anei Relevant. āku whakāhua, ōna. So here's my photographs for him, of him. Yeah. Ana ko te āku ne e tohu ana tērā āku, 'Cause it's not nāku te yours. whakāhua. Ka o nāku ia I whakāhua. Oh, right, 'cause you've done the mahi. No, te mahi. Yeah, He okay. mahi, Yeah. Whakāhua. See the relationship, the same object with two different relationship contexts. Man, is those all, ones trip me up all the time. Those are cool though, once you Yeah. get them. Like we said in Random Ringa Reo. How did you say that? He whakāhua tau ōku. Hey, that's what you said, eh? Ai. Do you have a photograph of me? Whakāhua tai ōku. Do you have a photograph of me? Yeah. Oh, yeah. Oku. Okay. Yeah, so the Oh, ōku. okay. So how do you explain ōku to someone? Why is it ōku? Is it like he wahanga? Like anei ngā... Yeah, I would have Aranga thought. kawe. Ngā taha ōku, ngā whakaaro ōku, he whakāhua ōku. Is it the same? Is that where that line of thinking comes from? Te ahua nei. Yes. E mea ana. Ngā whakaaro o Paraone, o Paraone whakaaro. Ngā whakaaro o tērā tangata, Yeah. o na whakaaro. Ona whakaaro. Ai, ngā whakaaro o ia, kare kōrero pērā engari. O na whakaaro. Ona whakaaro. Would Kei miki rapu, Ai. te iwi. Yeah, koe yeah. no. would whakāhua go in the o because we've created a likeness of somebody and hara. it's a remembrance? E mea ana koe. Oh, Cool. Yeah. It's not just a 2D printed out piece of paper or on your phone. It's we're putting it in the o because it's a remembrance or something. Yeah, that's Atu still... te whakāhua noiho nei, he aha ki atu ngā mea e noho o i taka mai ana I tērā kawe. I te whakāhua, So yeah, apart from pictures, what else he goes he on? pakokope. Ah, ka pai, so a statue. Te whakairo. Well, that's like a Kairo. 3D. Ai, ka pai. Yeah, A 3D Ai. whakāhua, Yeah. yeah. He whakāhua tonu. Yeah. Yeah. Ko te kupu matua o roto, ko te āhua. Te Yeah. āhua, yep. Ai. So your likeliness. Ana, ka kite koe I tētahi tamaiti mokopuna rānei nira. Ka ki koe, ko koe te āhua o tō māma. Yeah. Ne. Just like Koe your te mum. ai. Tō āhua ne. Yeah. Ka mutu I roto I te whakaaro Māori, he nui tērā kupu I tōna wārā te āhua. Yeah. Ne he rite ki te wairua. Yeah. Kei tērā whānau te āhua, e noho ana. Te hau, te wairua, e rā mea katoa, pērā no te āhua. Yeah. Koe nā I tapu ki o tātou tūpuna, te whakāhua. Te whakāhua, yeah. Kua kore I pērā I nai nei. Yeah. So āhua in the time of yore was a very big used word. Big used word. But yeah, it was regarded as tapu. And so that's why whakāhua is
an awe. Yeah, so anything of the likeliness. And as Paraone said, when people see grandchildren or kids, they'll say, oh, you have the likeliness of your mother, which is a big thing. So they he awe tēnā. Yeah. Wāhi. Wāhi. Tōku tūranga waiwai. Ia tōku tūranga What Tōku about- marae. Yep. Tōku marae. Kāinga. Tōku maunga. Nōku kāinga. tēnei whenua. Tōku kāinga. Yeah, nōku te whenua. Ai. Any places. Any places. Going Alright. into places, sorry. What about names like Te Whanganui Ātara? Ma no tara ika te mana o taua whanga. Ah, Ai. okay. No reira, koera te horopaki o tērā, Yeah, okay, o that's... tērā ingoa. Yep. No tara ika te mana o tērā Yep. whanga. Kamuti Okay. tērā pea i takahia taua whenua Ai. te tupuna, te rangatira. Oh, okay. Reira, i tapaina te ingoa ki tōna ingoa, ki te ingoa o te rangatira. So you're saying maybe his tipuna gave the land to him? No, he traversed that area. Yeah, Therefore, Oh, okay. No by- nā ke tērā wahi. Yeah, Ai, by... Yeah. a tara ika. What is it? Peni pirongia ne, Ai. Yeah, o so- e tērā he o, pirungia te aroaro oka. o ka. Why is that an awe? O e kōrero ana mo te piro o te tinana. Kia ora. Yep. Right. Yep. Ah. Ana koina ētahi mea rereke. Yep. Ana ko kōrero tia ketia e tātou te waka a Māori. Aye. Ai. Ne. Te waka. Hea Going i kore quickly i back te to waka o. whanganui a tara. So the A in there shows the mana, the prestige of tara. Ai. Over. I taka mai rā i raro i aia tērā wāhi. Tērā wāhi. Yeah. Ai. The whanganui a tara. Ai, Ai. ka pai. Yeah, and Whakarongotai, you talked about how by... O e pērā ka ki koe. Ko taku puku tērā. Yeah. He taunaha tūturu tērā. Yep. Ai. See, naming it after your body Ai. gives your mana upon that whenua. Te Puts things tinana that- rānei o tētahi atu. Yeah. Ka pai. Ka nui ngā rangatira i mea ko te... Te ihu o mataoho. Ko te tuara tērā yeah. o taku tamaiti. Yeah. Yep. Ai. What was No the reira one that wāhi. You bring Wāhi. up? Oh, te mānukanuka a? Hoturo? Te manuka o hoturo. O. O, Because kona taku rongo ai, iau i reira. mānuka. Te tikanga he o. The anxiety or the anxiousness of Aye. Oh, hoturo. because Ana. it's a... He wahanga. Yeah. Wāhanga. He kariaroto. Yeah. So koutou mā, if you're looking at place names and there's A and O, this is when you start thinking about why is it A, why is it O? Ai, pai tō kōrero i mua Yeah. he pai ki te wānanga. Yeah, ka pai. Okay, also you brought up te whānau a, apanui. Yeah, te whānau apanui, te uri o hau. Ai, Why are those O and A? whāna apa nui te uri o hau. Ai, ko te whāna apa nui e kōrero ana mo ana tamariki. Ngā hekenga. Yeah. Hey. Wana No, mokopuna. ngā uri, Yeah. Ai, Yeah. te whānau apa nui. Yeah, ka pai. Ai, ko te uri o hau, kei reira tētahi wāhanga hei wānanga, hei taupatu rānei maetehi i te mea i tōna wāra, ko nā uri, i whakaakona ko te uri he o. Ka pai. Engari, ko kitea, hei ona wā, he a. Yeah, he uri Kei tēnei. te ki e tahi, Yeah. he a. Yeah. Ai, engari, ko nā whakaakoranga ki au, he o. Ai, He mea nui te rangahau, e karema. Yeah. Yeah. So research, and so what Paraone was saying, it was taught in a way that uri used to be of the O category, but now it's actually used as in the A category, meaning the descendants or the... Ko e tehi ka peke peke. Yep. Some of them, they get to jump around. Kei te taitokero te uri o hau ni. Ai, uri o hau, ai. Nō reira, e koera te whānau āpanui. So basically everything that we have not talked about in those kawikawi o te wheke is everything else in a. E mea ana. Yeah, the thing is, it's best to learn one side, so learn the wheke, and then by order of elimination, process of elimination, you know, if it's not in there, it must be an A, because there's nowhere else to go. Kei kona e tahi mea, ko nā kupu mahi katoa he a. Yeah. All the action words, or verbs, he verbed there. Peke mai ai ka kupu ke mai. mai rā, ho mai te wai ora. Yeah. Koea te moe Oi, a te kuia. Yeah. Nō reira, ko te moe he a. I remember asking that, is he a e o rānei te moe, and then someone goes, go back to that song, te moe a te kuia.
Kei roto i ngā waiata, in our songs, a lot of them, especially Te tangi a te manu. te tangi a te manu, yeah. You can see what, you know, if you need to go back to a song, listen to it, yeah. Ko te reo, ko te karanga, ne? Okay, what about a more tia? Well, they're songs, but they're songs born out of feeling, out of emotion. He ātone. Okay. Nā tētahi tonu I tito. Okay. Ai. So it's a mahi. Yeah. Ko rongarane koutou I te he kura te mokapuna. I haven't. E pērā ana I ngā kawe o te wheke, engari ko te puna tēnei I Ka kōreroti pai. anei. So what's that called again, bro? He kura te mokapuna. He kura te mokapuna. Kura te Ha te mokupuna. mea he kupu rāpopoto. So he kura te mokapuna is an acronym. No e ne? No e ko tāku I maumahara nei ki tērā o ngā kupu rāpopoto ko hangarau. Pai. Katoa ngā hangarau ana He a. kura te mokupuna. Okay, yeah. Hāngaro. Hangarau. Yeah. Hea ki o whakaaro te me whai ake nei. Do you know the ka? I'll take a wild stab. Kimi mai. Kōrero. No. Tata tonu, Tata. te mea o whai muri mai. Engari, Ki te waha. ai. Ki te waha. Oh, so anything that goes in your mouth. Oh. You took it there. You took it there. Kino! Pai kare koru. Kei a koe te tikanga. Hoki atu. Yeah, te ata nei. Oh my God. Oia, no, he kai. He kai. He kai. Ka pai Oh, aka. kai. Ka pai no reira. I was going to say your favourite until you said that, but... Oh. Hangarau, kai. What about toothpaste? Ooh, Pai is that tēnā. Yeah, there's Pai the tēnā. wānanga, there's the wānanga, yeah. He rongoa. He rongoa. Yeah. Ai, Ni he hope hara e. I te kai. Yeah, yeah. Ai, hara I te kai. Okay. Mana ka kai te kai. Mānanga kai e tei. Ai. Ai. Ana, haere tonu. Ai, no reira, hangarau, kai, te. Hea tēnā. Kei te mohi o rāne koe. Taute. Tautetanga. Ai, tautetanga. Ai. Hea ha te taute. Manakitanga. Another word for tautetanga. Ai. Kupu ho. Yeah, kupu ho. Ana, ko te mea whakamutunga. Mahi. Ai. Mahi. Oh, mahi. Kaua ko te mahi mai. Mahi. Again. No, ika, he mama ika. Mahi, kura, that's under kai. Mahi. 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 Okay. Māramana, That's ne? cool. Oh, that's a good one. He Okay. kua he, hangarau, kura, kai, te, tautetanga, mokopuna. Mahi. No reira, I raro I te hangarau, kaua tātou e whakaro ake ne, ko te hangarau, ana, ko te waia, ko te roro. Yeah, they just Ko nā think mea it's katoa. Technology. Koina. So- Māui hangarau. Yeah. I mohe o a Māui ki te raweke I te... Pena I te hama, tao. ne, he Hama. ngara. Hama. He pene, He wira. he wira, He wira. he waia, So hangarau is anything tapu. puka. Yeah, tools used for... Ai. Doing He something. hanga I te Yeah, tehi te hanga I Ai. tētahi mea, yeah. I think that's the word there, the clue, hanga, something to help create or... Yeah. Wai hanga rāne. Waihanga rāne, yeah. Ka pai. Okay, so now we've got two. We've got the wheke and he kura te mokopuna. Tētai kianga, ai. That's cool. Ana I raro I te tautetanga, te ākonga, tamariki, mokopuna, Ah, ka pai. Rira. Yep. Tauira. ai, mōkai, Mō kai. Mōkai. Okay. Kaupapa? ai, Yeah. pai te I just got used to that, yeah. Tā tātou kaupapa. Ta tautau kaupapa. Okay. Because it's under our... Yeah. Okay. Yeah. Oh gosh, I've definitely used that wrong. Oh, don't worry. I've been using that wrong for years. Tō tātou kaupapa, you know. But, you know, it's about who created it and who's taking care of it. Yeah. Ai. Yeah. Going back to that Kaitiaki. manaki. Manaki te kaupapa, you know. Yeah. Mā te whakamana, mā te hāpai, o te kaupapa ka tiaki. Actually, it's probably one of the best things of Whakaro Māori. Shows you one of the most in-depth looks into Whakaro Māori and or it shows you how we look at te ao. Ai, kamuti, e pai ki te wānanga, engari, kia kaua tātou e whakatoi maha. Yep. Ai, he tahi o ngā mea nei. Nera, mo te whakatoi maha noiho. Yeah. Don't worry about Ka things. kite ake mārama nei. Hea te mea tika. Yep.
Ai. Don't Don't burden tied yourself with down worrying with about it, Aroto i te wā. Yeah. So you might have seen those Mā te memes. If you're prakatihi. on Māori memes, there's a couple lying in bed and the woman's going, he's not even thinking about me. He's probably thinking of another woman. And there's the speech bubble coming out of the men going, he o rānei te And He wānanga nui you te a me te o. you start doing that. You're going, he o. And you're like, oh no, what's that? Yeah. Yeah. I find the more I learn, the more confused I get. Oh yeah. No, you get to a point and it's like, they may as well say everything. Could that be our waiata o te wiki? No, because it's in English. Hoi anō, kua rahi pēr tērā Yeah. kōrero e wama. So he kura te mokopuna. He kura te mokopuna. Kawe o te whiki. Kawe o te wheke, he kura te mokopuna. Mokopuna. Nō reira, waiata o te wiki. Waiata o te wiki. Ko te, i te mea, he ngahaunga kōrero i tēnei rā, whakaaro au ko te waiata o te wiki, ko tētahi o nā waiata, e harapi i te wai, ako nei, he rita ki te waiata, he hawhi haka, he whakatoi i roto Pai i e rā tēnei waiata. ki, e kōrero ana, ko te kōrero tēnei, a te wahine ki te tāne, ko te tāne rānei ki te wahine hoi anō, ko te ingoa o te waiata nei, e kare kāmana. E kare kāmana i a hauta, hia, engari tai hoa e. Aue hi, aue hei, aue, hi, aue hei, aue. E maka te kare ka ha, ki ora ha, ki ora hi. E kare kāmana i a hauta, hia, engari tai hoa e. Aue hi, aue hei, aue, hi, aue hei, aue. E maka te kare ka ha, ki ora ha, ki ora hi. E kare kāmana i a hauta, hia, engari tai hoa e. Aue hi, aue hei, aue, hi, aue hei, aue. E maka te kare ka ha, ki ora ha, ki ora hi. E kare ka mana i a hauto, hia, e Nā wai ngari tēnā tai waiata. hoa e. Ai, no mua rāno tērā. Oh, eki. Ai, no tū a whakare. Nā, No wai. tū, Ai, No mai. ai, koina, te wai a mohi. Oe no e hoa ma. Kōrero whakamutinga? Wow, there we have it. Another mind-blowing for me anyway. Yeah, man. Me te o, I learned quite a few things. Yep, and realised I've been saying quite a few wrong. Pai ana. But the main thing is to just have a go. Koina hoki. Yeah. Me pewhia e mohi ai ki te kōrero. Yep, tika. How do you know Mea without nui trying? te How do you know kōrero, without ai. speaking? Koina. Yeah. I think that's a big thing. Yeah. E tangata whenua ai ki te ngākau, ki te arero, me kōrero. Me kōrero. Yeah. Ka mutu pia. So it becomes second nature. You just Yeah. got to speak it. You got to keep doing it. Make those mistakes, initial mistakes, and then you make the mistakes, but then you know, oh, I know that I made that mistake. Yeah. And then you start getting used to not perfecting the mistake. Yes. Yeah. Ko tētahi kiwaha whakatauki rāne pai ki au ko te nau mai te hapa. No mai te mai te hapa. hapa. Nau Ai. mai te hapa. Nau mai te hapa, nau mai hoki te tika. Te tika. No mai te tika. Mā te hapa e tikai. Ka pai. Kia kaua e ara te tai o nā kōrero i roto i ngā taringa ka mahueke nei, tūwhitia te hopo. Tūwhitia te hopo, Tūwhitia yeah. Ana kia kaua e hopo ki te ā me te o. Ai, manakitia. Manakitia, Ai, yeah. āwhinatia. It's there to help us. It's Koina there to help hoki. you. Nō reira, kanui tēnā. He kanui whakamutinga koutou. Tēnā tātou. Kanui tēnā. Ai. Ai, ka Tēnā nui koutou tēnā. ngai taringa. Shot you fellas for doing Mahuru Māori. Yeah. Yeah. For you guys. Nau mai Yeah, koutou. koutou e ū ana ki te kaupapa o Mahuru Māori, e mihi kauna kia koutou patu ana i te whakamā. Kia kōrero te reo, i roto i ngā haoranga, Whakatairanga miniti hia o te te rā. reo. Ai, whakatairanga rānei. Moi moia i roto i te reo. Moi moi a. Ko tātou tēnei i Ai. tā tātou kaupapa, anei e whakakapingi ana i tēnei wā. E oa mā ngai taringa i piri mai anō, i whakarongo mai anō kia mātou. E mihi tonu ana kia koe whakarongotai. Tēnā koe. Tēnā koe I whakarongotai. whai wāhi mai koe, nā runga i te karanga. Nō reira, tēnā koe i aroha mai. Tēnā koutou. Te karanga o tērā, hoi anō e mihi ana kia koutou katoa, tēnā koutou. Hei kona mai. Bit whakaronga, bit kari kari. Gather up close, everybody, buddy. Taringa,
Ko whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing at the hook force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. Taringa, he mea tuku nā te wānanga o Aotearoa. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe. Taringa, whakarongo mai.